I pozdrav Raja, evo me ponovo još jedna reakcija na našu dragu i uvaženu Mr. Easy Remulj, pa da čujemo šta je to ona neki dan imala za reći njen dragi i uvaženi i dobri Amdo. Moje drage, moje dobro mi došli današnji naša novi draga, video. Ljudi evo moji nas prije ponovo, gledanja, svi lajci su spremni, naravno nastavite da me gledate. Baš si nam se utegla, svaka čast. Te danas sam odlučila da napravim sama video bez mog Hamdage, u stvari moj Hamdo snima, a ja... Znači, danas je riješila da napravi video bez Hamdage, ali Hamdaga snima i naravno Hamdaga će se i ubaciti u razgovor. ću da vam malo pričam. Dragi moji, jučer smo napravili video gdje smo pokazali poklon koji smo dobili od naše donatorke jedne koja je bila učesnik u našim humanitarnim organizacijama. Te su se donacije slobodno, znači bilo je... Higl, ne znam koliko ovo izađe u bingu, da li oko 3,5 marke, ja mislim da su najjeftinije, ali tako smrde ono kad otvoriš, baš su bljak. 5000, gdje smo ispoštovali... Ali pogledajte samo kolekcije stare, znači Palmolive 1, 2, 3, 4, 5, 6, ima Idol Duv, Bliss, znači izgleda svakom djetetu po jedan šampon i njima jedan popola, ili kako. Viš ima i čaše, jao čaše nisam vidio. Ali kako je ona željela. S time, duže... Koja bi ovo budala, znači, na svijetu kupila sebi u kući ovoliko odjednom? Pa ne znam koliko da imaš 10 djece ovako neko nešto, ne bi odjednom kupio. Vremena nije slala, da kažem, znači možda skoro godinu dana nije slala, ali smo ostali u dobrim kontaktima i dobrim odnosima. Međutim, jučer kad smo napravili video da smo dobili 10.000 maraka, potreslo je... Ovo je naravno kao i one torbice i ono sponzorisano, sponzori. Širu i užu javnost Bosne i Hercegovine. Dobiju da reklamiraju i dobiju biti džaba. Kao da im je gruhnu u mozak, znači toliko su se svi uspaničili, toliko su, da kažem, da pravi reakcije, pa pozivaju policiju, pa pranje novca, pa ovo, pa ono, pa pokušavaju nešto da pa krađa, pa ovo, pa ono, iskoriste, a ono što ne mogu dobiti. I meni je to bilo jučer smiješno, znate, ja sa svim... Ti se sigurno smijela za svojim Amdom, jel de? Ja. Ja se sa osmijehom i borim i živim i ja... Tako je, ti ne fermaš nikog ni pod praznu paru, jel tako? Pa ja. Nisam oni, niti, znači, da sebi naštimajem, ko to može sebi naštima 10.000 maraka, pošto vidim da tamo radite reakciju. Niko na svijetu 10.000 maraka. Ja sam čuo da su podeli te pare, nešto im je račun trebao biti blokiran, ono, sad da li istina, ne znam. Ali su njihove pare. Pa da vi pokažete svojih 10.000 maraka, imate li uopšte, nemate? Nemamo. Nismo mi tako bogati kao ti. A znaš što nemate? Zato što ne možete... Pa nismo tako bogati kao ti. Dobiti kao mi. Tako. Jednostavno ne možete. A zašto ne možete? Zato što niste popularni, niste... Tako je, znači ako hoćeš da dobiješ 10.000 maraka, ti moraš znači biti popularan, tako je. Hit Bosne i Hercegovine, niste hit Evrope i nemate obraz kao mi. Bez obzira koliko vi govorite ovaj ovakav, ovaj onakav, ovaj vaki ili ovaj naki. Slušajte me sada. Rekla sam... Ajde da te saslušam. Da neću praviti video za vas, niti sa... Ali si ipak napravila. Ako si rekla da nećeš, to si on napravila. A ja. Apsolutno osvrćati na vas, ali hoću da vam kažem, pošto vidim da redovno prati... Video zato hoćeš da nam kaže. Zato si napravila video da nam kažeš. Hajde nam reci. Hamdin kanal i moj kanal da vam nešto kaže Izudina. Reci. Izudina vam fino govori da se sklonite od mene, jer vam nije potrebno da radite ni reakcije niti bilo šta. Nemojte vi briniti... Pa dok ste javni, dok radite to što radite, svako ima pravo na vas raditi reakcije. Tako je. Poznata ličnost. O mom novcu, o Hamdinom novcu, o mojim donacijama, o tuđim donacijama. Brinite vi, brate mili, o svojim donacijama. Ko šta radi? Ne možemo brinuti o svojim donacijama kad mi ne krademo donacije kao vi.
ko šta dobije, to je njegovo. Da nismo zaslužili, vjerovatno ljudi ne bi dobili. Pa da nije bilo vi ovako reakcionara i da nisu na vas radili koje kakva videa, koliko bi vi još naroda izvarali, to sam Bog zna. Naš izgled. Toliki iznos. Vidim jučer ova nanogica, ja ću te zvat čitav život nanogica, za mene si nanogica i kad umreš opet ću te zvat nanogica. Čuš i kad umre, pogledajte vi samo riječi, nikad se ne zna ko će prije ići. Ne valja to govoriti. Nanogica. Jel te mama i tata nisu učili da ovakve stvari se ne valja govoriti? One tvoje psovke, vjeruj da ne vode nigdje. Ako ja Ne vode njegove psovke nigdje, a Hamdine gdje one vode, sad ćemo i još malo pa čuti. Gdje one vode izi. tebe napravim, na primjer, video o tebi, apsolutno ti nisam psovala niti dijete, niti bilo čega, niti majku, niti oca, niti... Nisi možda izi u ovom videu, ali jesi u mnogo puno drugih videa. Bilo šta, znači što bi tebe... Ja mislim da ti nisi ni svjesna koliko si puta ljudima opsovala i materi, ne samo mater, nego čega ste god sjetila. Ja mislim da ti uopšte nisi svjesna koliko si ti puta to uradila. Ne samo ti, tvoj Hamdo. Da kažem, psovkama poniziti, ne. Ako ja tebi nešto kažem ili bilo šta, znači to je na osnovu, ja se tebi obraćam, ti se meni obraćaš. Tako bi trebalo, ali ti to ne radiš, nego se ovdje praviš samo fina. Ali svi su ljudi vidjeli, kogod prati vas, kogod prati ove reakcije, svi su vidjeli da jesi. Ali Ima dosta videa, ako ćeš, evo, mogu posle pronaći još neki pa da vidimo. Vjeruj da neće nigdje doći, pošto je danas dan državnosti i ne radi se nigdje. Thanksgiving. Ja ću sutra u policijsku stanicu prijaviti tebe za maltretiranje, za uznemiravanje. I naravno šta je uradila, nije prijavila. Za tolike psovke i vrijeđanje, pa ćemo vidjeti. Ali gledaj, Izi, ne možeš ti pazi nekog prijavi za tolike psovke, za ovo, za ono, kad ste i vi psovali. Znači, kao prvo bi trebala sebe i tvoj, kao prvo Hamdu svog prijaviti, pa tek onda nekog drugog. Znaš, Izi? Znači, prvo sebe prijaviš, pa tek onda nekog drugog. Hoće li ti ko išta? Ako ja tebe ne psujem, ako ti radiš, znači, taj što ti kažeš stream uživo, poštivam to, radi, slobodno zaradi, bez obzira koliko ili dalje, molit ću te lijepo, nemoj psovat, hvala Bogu, ima zakon. Ja te nikad... Ima zakon, ali Izi, psujete i vi. To je problem, znaš. Ti se sad ovdje praviš fina kao da nikad u životu nikom ništa nisi opsovala. A jesi, Izi, postoje videi. U životu nisam prijavila, niti sam kad pozvala policijsku stanicu. Pa nisi, jer nisi imala potrebe. Šta znači nisi imala potrebe? Pa i ti to sve isto radila. Kako ćeš prijaviti kad si ti isto to sve radila, mislim, nigdje veze. Se obratim u vezi tebe, ali Boga mi sutra hoću. Sutra ti neću ni šutit, ni bilo šta. Pošto je danas dan državnosti, ispoštovat ću našu Bosnu, Lijepu i Hercegovinu. Opet kažem, kakva je, takva je, naša je. Ti sa tako onim... slažem se, kakva je, takva je, naša je. Ali Izi, što nisi ovdje rekla, psovala sam ja. Bar da si rekla, eto, psovala sam ja, žao mi je, pa hajde. Nego nisi ništa rekla. Praviš se nevinašce. Praviš se da nikom nisi ništa psovala. Sjeti se samo šta si sve lupi psovala. I mater i ovo i ono. Sjeti se malo, sjeti se. Ima još na vašem kanalu taj video, možeš ga i pogledati ako se ne sjećaš. Jučer svojim, znači ja sam dobila bezbroj jučer poruka, jer je ovo moguće da možeš psovat kokir. Znači ti si kokir bolan, jednostavno kokir. Zar možeš toliko biti... A šta si ti majka petero djeci da onako psuješ čovjeku stariji, može ti otac biti, da mu onako psuješ majku? Ha? Nisko pas, znači da toliko psuješ, toliko vrijeđanje, znači a što ti ne vrijeđaš mene, ali nemoj psova živ bio, to će najozbiljnije. Pa nemojte ni vi psovat, pa neće ni drugi. Kažem, nemoj sam sebi stvarati problem kad ti problem... Uzmi malo, pogledaj Hamdine videa šta je on sve ljudima psovao. Pogledaj malo, izgleda ne sjećaš se. Nije potreban. Ako ti je šta nejasno, lijepo ustaneš, lupiš glavom, uzid vidije si jak. Pa... Znači, ako je nekome nešto nejasno, ustaneš, znači, lupiš glavom o zid i dalje. Ako vidiš da nisi prokrvario, ti još jednom lupi. Ako vidiš, znači da nisi prokrvario, ti znači još jače lupi da prokrvariš.
Znaš? glavom oziv, ako to ne uspiješ, onda se izađi nama. Znači onda izađi. Ako imaš balkon, Ako skoči imaš balkon, popti se na balkon pa skoči iz balkona vjerovatno na glavu, da pogineš, jel tako? Znači pozivaš ljude da se ubiju ili šta. I ti ovdje govoriš kako ti ne psuješ, kako ti ovo, kako ti ono, praviš se nevinašce. Đubre slatko. sa balkona na snijeg, pa vidi jesu tu i dobar. Ako i tu i ne budeš dobar, Skoči, kaže, iz balkona na snijeg. onda usmi se, popni se skroz na kuću, na krov, ali Šiš, na kuću još da se popne. Na krov. pazi, okliznit ćeš se. Skoči na glavu, vidi jesi li pametan. Eto vidiš, znači da se popneš na kuću, da skočiš na glavu i da vidiš da li si pametan. Pa je li to normalno Izi? Šta pričaš ovo? Da li si ti svjesna šta si ovdje sve rekla? Ja mislim da se ti uopšte ne sjećaš šta si ovdje izgovorila. Ovo je pozivanje nekog na ubistvo. Ti si jedna velika budala, pošto ti tvoji tebe tamo, ja kažem, Eto, on je budala, a šta si ti? Ti si baš pametna. Baš si pametna, nema šta. padavčari, bolesnici, ne mogu da žive. Jučer ste se uzmuhali, velike psovke si uputio i to ti nije potrebno. Kad ovako nekako bolje skontam, žao mi te na kraj krajeva bilo, ali od sada mi te više neće biti žao. Doista ću se potruditi da nikada nikome u životu ne opsuješ, a zbog čega i prijavit ćete i nadležnim organima, a prijavit ćete YouTube-u, znači to što ti... Prvo, znači, sebe odeš prijaviš kako si ovako čovjeku rekla, da znači se popne prvo na balkon, pa da skoči na glavu, pa da se onda popne na kuću, na krov, pa da onda skoči na glavu da vidi da li je pametan. Prvo to reci, pa onda reci za psovke. Ali prije tog prijavi svog Hamdu. Ti misliš da se ne može prijaviti, vidjet ćeš od sad pa nadalje i u buduće. Ja sve, žao mi tvoje djece da se ne pate gladne, pustim te da zaradiš kod čovjek, haj nema veze, nek pljuje, nek Ovo je, mogu misliti, ali ti je žao njegove djece. Mogu se misliti samo. radi šta hoće, ali tvoje jučerašnje psovke doista nemaju smisla sa onim što snimaš. Ako snimaš to da je, na primjer, lažna donacija, u redu, to je u redu, ajde reci lažna donacija. Eto, na primjer, da je lažna donacija. Tu je u redu, tu je u redu. Moja Izi. Ovaj lopov Moja kad ćeš Izi, rad, moja evo, Handina Izi, pardon, Handina. Drugice, neću nikad rad nikom pare jer ja nemam dužna kod ti. Mene niko nije prozvao da kažem Izudina mi ukrala. Ti izgleda ne vidiš šta se dešava po YouTube i po društvenim mrežama. Ne vidiš da vas narod proziva. Da ste od ovog gepili, od onog gepili. Izgleda ne pratiš YouTube šta. 3000, 4, 5 ko ja tebe što prozivam. Ja tebe ne prozivam, nego si ti meni dužan. Čuj svinje kaj tamo u pozadnji negdje. I bit ćeš mi cijeli život dužan. Jebem ja njemu sve gdje... Evo ga, znači čuj ovo Izi. Kad budeš prijavljivala, znači prvo sebe prijavi kako je čovjeka navela da skoči, znači sa kuće na glavu, a prije toga prvo ovog prijavi svog džugca, pa tek onda ako imaš nekog prijavi. Da čujemo šta džugac ima da kaže. Ja tebe ne prozivam, nego si ti meni dužan. I bit ćeš mi cijeli život dužan. Jebem ja njemu sve gdje god šta ima, znači što juče meni psovo Izudina. Nećemo, Hando. Hoću, jebem ti sve. Kaže, nećemo, Hando, hoćemo, kaj, čuj. Gdje god šta imaš, hoću, sam što mi juče noko psovu. Budi frajeru, mangupi, dođi uživo tu pokaži tu silu. Evo, pošto ti kažeš... Dođi pokaži tu silu uživo. I ti Sarajlija, ono je bila Sarajlija opomena. Dođeš i ti isto Sarajlija Hamdi. Ovo su direktne prijetnje. Znači ono mu je bila opomena, znači doći opet Sarajlija na red. Ovo su direktne prijetnje. Ovo znači isto prijavi, ovo moraš prijaviti. Ne zaborav šta ti je Hamde rekao. Doćeš mi i ti Sarajlija, ono je bila opomena. Znači, ne prijeti vam, ali vid za... Znači, ne prijeti mu, ali mu govori. Pa ovo je direktna prijetnja, čuj, ne prijeti mu, onaj doćeš mi ti na red. Pa to je prijetnja, Hamdo moje. Kapam šta ti je Hamdo rekao, za ne psovke, za ono sve, a jebem ja tebi, šta si mi god jučer opsovo, jebem ti 1.000.000 puta više nek ti meni. Evo vidite ljudi. I ona će kao nekog ići prijaviti. A koga ćeš prijaviti, čoveče, jesi ti normalna? Imaš psovača prvog u kuća i ti si sama psovač. Onako, ljudski, razumiješ? Ja znam da, znaš šta je Izudina? Crknut će od muke. Pa ne... Crknut će od muke, ne znam više šta će.
Ne staviš tače majke. Vidite ljudi. Crkni glisto, ja znam da boli, znaš šta je? Evo vidite ovo, crkni glisto. Mlada, boli. Evo sad ću se na ovo... Boli, Šta znači crkni? Znači da umre. boli hejtere novac. Pa moram da kažem da će žena još Ne boli hejtere novac, nego boli hejtere zato što kradete novce. Od bolesnih kradete novce, od djece. poslati još 10.000 eura. Rekla je neću više Hamdo markama nego eura ću. I to ćemo napraviti iz Dina video. Dobro, kad Stid, dođu. a ja. Kad dođu. Još 10.000 eura će doći. Evo zašto imaš hejtere, upravo zbog ovakvih izjava. Zbog ovakvih izjava te ljudi znači ne vole. Zato što prkosiš ljudima koji ste do jučer hranili, koji te i dan danas hrane. Zato imaš hejtere. Evo baš upravo zbog ovog. Da nisi s ovim počeo i dan danas bi te svi žalili. A sam si sebi skoči u stomak i ti ova tvoja smrdlja. Ako ne dođe 10, doće 5 sigurno. Žena jučer 2. Ima da crkajte, ima da vam pokazivam sve. Ako je šta nejasno, eno vam dole zovite, ispitajte, šta god hoćete. A ne merete mi pera odbiti. Lutvo ga je već prijavio, tako da... Vidite, Džaba vam je sve to što lajete to, ne pijete to vode. Tako glisto moja, kad se sretnemo sine, ti ćeš da pobjegneš kroz cestu. Bolite da pobjegneš kroz cestu. Znači ne prijeti ti. Ne prijetimo, ali mu direktno prijeti. Ovo su direktne Hamdo prijetnje ako nisi znao. Ima da kroz cestu proletiš. Ima da kroz cestu znači proletiš. To znači uzmeš ga i onako ga kroz cestu znači, jel? Moja... To ti ne smiješ izaći svoje te smrdulje, to te boli. A jučer što si psovo jebem ti sve gdje god šta imaš, evo Hamdo ti psuje. I ja tebi znači, i tebi Hanifi toj kobiletini kujetini. Tako da... Evo viš šta govori. Žena mu nije po riječ rekla, evo viš šta je govori. Znaš, malo sam se ja ljudi uključio, sad je Izudina nastavi. Nemoj Izudina više Malo spominjati. se Vepar uključio da se nalaje i onda kao pustit će Izudinu da ona dozavrši. Koji ste vi debili. Fuj. Da pokažemo ljudima. Hoću Hamdo, samo da još... Nije ona završila Hamda, joj i ti upadaš u riječ kad ne trebaš. Pričekaj malo dok ona kaj, pa onda ti reći šta ima. Ba ja, nemoj ovako lijeta, vidiš kako si ju nervozio, ba ja. Ono piši Sarajevo. Piše pelenaš, ono mu je, rekao sam sad, bila mu je opomena. Drugi put ću To uopšte nije istina, čovjek niti nosi pele, niti koji kuda mislim, bez proziva, glupeta nešto, bez veze čovjeka proziva. snima kako te bijem. I tebe i Amira ću snimati. Evo, ovo isto direktna prijetnja da čujemo još jednom. Znači, ne mre Čujte ovo, dobro. rekao sam sad, bila mu je opomena. Drugi Bila mu je put ću opomena. snima kako te bijem. I tebe Drugi put će snimat kako ih bije. i Amira ću snima, znači ne mre me niko spriješ da snimim. Ali on ne prijeti. Znači on ne prijeti. Ali da čujemo još jednom. Spominje da pokažemo ljudima. Hoću Hamdo, samo da još spomenem, Eto. ono piši Sarajevo. Piše Ovdje je Hamdo da se nju pustio da kaže šta ima nešto si ovo izrekao, vjeruj mi. pelenaš, ono mu je, rekao sam sad, bila mu je opomena. Drugi put ću snima kako te bijem. I tebe i Amira ću snima, znači ne mre me niko spriješ da snimim. Ne može ga niko spriječiti da ih snimi kad ih bude tuku. Kad doću vam Aksus, ću vam nos, sačekat ću te, Jao, zapamti šta koja sam ti sila. rekao. Eto, nije prijetna, Jao, nije koja ništa, sila. a sine nalećeš na mene, evo zapamti, što je Lutvo naletio, a Lutvo će ponovo naletiti. Lutvo nije naletio, nego ste mu vi napravili sa čekušu. On nije naletio, nego si mu napravili sa čekušu. A dobit ćeš Lutva po nosu, a Izudina će snima kad te budem ja bio. Sada ti Izudina će snimat kad ga on bude bio. I to znači nije prijetnja. kaže, piše Izudina. Inače nikad nikog ne vrijeđam, ali tebe i ovu glisturinu doista hoću i onu Vrijeđaš ti Izudina i tekako, vjeruj mi. Izgleda zaboravljaš. Pogledaj malo na YouTube kome si sve psovala do sad. Pogledaj malo svoje live-ove. Hanifu Kujurinu. Evo, Hanifa sad Izudina kaže da si jedna velika... Evo šta Hanifi govori, čujte ovo ljudi. Tebe i ovu I ovo je gospođa koja ima 5 djece. Čujte šta govori. glisturinu doista hoću i onu Hanifu Kujurinu. Evo, Hanifa sad Izudina kaže da si jedna velika kuja koja Tako, reši pa slobodno. neće je niko. Tako Znači, kad je, ti znaš kujetina. Izudine, evo sad će ti Izudina reći. A Jebem ti ti pišu... sve do Amre, gdje šta imaš od A do Ž, znači svu familiju, porijeklo tvoje, sve od A do Ž. Znači, To znači i djecu i mrtve i žive, sve mu znači na kamer. od kako si nastup. Hamdo, hajde seba.
od koga je nastao, znači prvo iz sebe prijaviš za ono što se čovjeka pozivala da skoči, znači sa kuće na glavu, pa tek onda ovog svog debila, ovog svog vepra, pa tek onda prijavi ako ti je ko šta psova. Ali prvo sebe prijavi i usput prijavi i da kradete donacije. A ti pišo, Sarajlija, da tebi Zudina kaže, ne pišam se ja u gaće ko ti, ne sirim se ja u gaće ko ti, onaj dan se napravio... Crkit ćete majku, ja vam se jebem. usrala, vidimo Boga mi ko koristi pelene, ja ili ti, kad se već Luto uopšte ne koristi pelene. On je čak dobio od nekog komu je već slao, da li Crveni krst ili nešto, i čovjek poklonio dalje jer ne koristi to uopšte, baš si glupa. tako, otišao si tamo nazije da se pokažeš. Čuj ga kako se smije, evo maj, se kakav pogledaj, konj je, kakav ja dorak, ili ti, čuj kad se ovo. već tako, otišao si tamo nazije da se pokažeš. Prvo se pogledaj ogledalo prije nešto kreneš, isto da si ispao iz groba, znači, eto tako da ti Zudina kaže. Druga stvar, jučer što sam dobila 10.000, ti nećeš dobiti dok si živ Pa životom. Oba dvojica neće na nogica ni on. Gledaj, Eno Lutvo neki da vam došao onaj u Vitez i dobi čovjek 500 maraka u roku od 10 minuta. da li su to pare od donacije ili bilo čega? Možeš samo da sviraš i govoriš uzbuna. Vidim, zoveš policijsku stancu. Brate mili, nije Nije samo zvao, nego išao lično prijavio. policijska stanica budala da ne zna s kakvim I to si ne samo jednom, nego i sutradan išao još jednom. opatom priča. Ti si 300 puta došao u te si prijavio Hanku. Sutra ću ja otići u Šta policiju si da dobio? kažem, evo vi šta čovjek vas zove i snima. Znači kad odeš onda u policiju, prvo im ovo priložiti da si se sve ovdje napsovo. Prvo im ovo znači priložiš pa onda reći šta imaš. Pa sutra ću mi otići u Slušaj, policijsku stanicu. prvo nemaš. A pravo. morat ćeš dok pi preveden što snimaš i pokazivaš tam kako zoveš policiju. Slušaj, meni policija ne mene ništa, evo ja ti kažem. Policija mu ne može ništa. Svaka čast, svaka čast. Slušaj, Evo ja ti kažem, brate službenog moj, policajca. ja ne radim nikakav kriminal, Tako je. dušmani, morate mi samo guzicu da mi operete. Slušaj. A uživo mi ne smijete, lako je lajat iza tastature. Pokažite tu silu uživo, da vidim mangupe. Pošto se ti rekao, Još 10.000 eura. Joj, Andija, i ti sad baš upori, pa vidiš da Izi ima nešto da kaže. Pusti je čoveče, šta ti je? Slušaj malo ženu. Pametnija je od tebe. Ide znači ako Bog da ide za Ona par vidiš ne psuje. Ona samo poziva da čovjek skoči sa kuće na glavu. dana, žena nas je kontaktirala. Ando, vidim da si rekao da ti još treba još 10.000. Još 10.000. Ali eura sad će doći. Sad će, i opet ću vam snim pokazat. Crknit ćete od muki. slušaj, Eto, zbog ovakvih svojih izjava si navukao na sebe hejtere. Sam si sebi navukao na sebe hejtere. I ti i ova tvoja žbljoha. sad, pošto me redovno ti pratiš i ta fufica ko biva iz gačica. Smrduljice, idi, Čuj konja. babo, Ček malo da ga čuvaj. čujem. Smrduljice, Čuj ovo. smrduljice, idi, babo, Kako se ovako čuvaj može ovce, nasmijati? da ti Zudina kaže. I Zudina Ona će čisti reći- WC. Ona- Saznali smo koja je dama iz da gaće, ona znate čisti da je WC. čistačica, Čisti WC. čistačica, jedna obična, usmrđena, stara, bez penzije, bez ičeg i bez para. Znači, da A i ti isto, niti imaš penzije, niti imaš para, nego samo od donacija što imaš, to ti je to. Ali nestaće nekad i donacije, štaš onda? Zudina kaže, idi, zvaćete iz Zudina da mi očistiš kuću. Platit ću ti 20 maraka po satu da te taj ne plaća, znači na minimalnu Vidi jezika. platu. Stoko jedna, da ti kaže šta ćeš ti mene ugasi, budalo jedna glupa, Mati ima 5 djece. nepismena. Znači ista si koji taj tvoj šmoklo, Lutvo, ta Sarajlija nepismena. Malo se zaplete u jeziku. Brži jezik od pameti, ha? Smijem Lutvo šta ti nisi niko i ništa da ti Majme. Zudina kaže. U buduće, Reci joj ti iz Udina, molim te, ako joj Hando bude rekao, Hando ne zna reći, on zna samo psovat, a ja. još jednom mi iz Zudina spomeni, meni ne treba Drugi snimak Sarajlija i ide, pišonja. ne. Meni ne treba Hando. Opet idu policiji i reći da ćete opet Hando sačekati. Neće tebe Hando, sačka tebe će iz Zudina. Eto, slobodno ici, ne Evo i ovo kao nisu prijetne, čuj ovo, ne prijetimo, a govorim. prijetim ti. Čuj ovo. Eto, slobodno ici, ne prijetim ti. Ali ću te, za jučer sam ti skinuo snimak i kad odem u policiju i reću, evo zašto sam ga napao ponovo. Neću te, tražiš a drugi Belaja. puta neću milovat. Viće šta će ti Vićeš biti. da ti oprosta više nema. Ja ti garantujem životom. Ako treba, Ne prijeti, ali ona mu garantuje životom da oprosta više nema.
robiji. Otiću na robiju, a tebi ću pokazat gdje ti je Sarajlija mjesto. A zašto ću ti jesi jaka, pokazat? Za onolike psovke. Znači, fino sam ti rekla, prođi se mene, kani se, ne psujem ti, baš me briga, radi šta hoćeš, i skin se go, ne možeš se skin tugo, ne možeš se skin go zato što se stidiš sam sebe, pelena. Stidiš se što si hodao sa svojom suprugom, vodio odnos, znači, u štiklama, jel te stid? Što laže, evo, te život. Jel te stid da se napaljivaš na druge žene, da svoje žene seksualni, znači pokazuješ, jel te stid? Da se malo opameti, bolan. Ti da valjaš, ti ne bi žena te ni prva ni druga ostavila, ti bi bio sa jednom ženom, nego sramoti se sebe. U lajbak oblačiš, pa možda si peder. Čuj jezika. Bog, te sviju izazivaš peder, izgleda ti najveći izgleda peder ispade. Tako ti ispada. Nemoj da pričaš ono što ne znaš. Izudina je za tebe. Stiklaš. Stiklaš ću te nazvat. Vidim da se okrenuo i protiv tebe, tvoj kolega. Ja ne znam zbog čega se kolega tvoj okrenuo protiv tebe, ali eto, drago mi je da te može neko i prozivat. Ali vidim ja, ti se rugaš sva. Koliko mržnje je stari u njoj. Strašno. Vi ste toliko lijepi da vas se ni dvije čorave kuke ne mogu nagledati. Izvinjaj, šta si ti kupla? Ajmo mi dalje. To je poruka za njeha. Ja sam jučer dobila 10.000. Rasporedila. Gdje šta, kud, kako. I odo reku u shopping malo trošiti. I čekam, neće me ko srest da mi nešto... David Volker, evo ima, znači, gore i sponzor koje. David Volker, znači, od njeg su dobili ove cirkuse ovdje. Kaže, znaš, evako... Nanogice ima da crkajte. Znate hrabri. Izudina, ti 10.000 sve ćeš na sebe potrošiti. Meni je hamdu ljudi. I opet ću znači 10.000 ide sve, Izudina troši na sebe. Na zub, apsolutno. To će ti zub, nizu. Meni zubi ljudi ne treba, i ove čpovat što ima. Ima, sad ćemo i provocirati svaki video. Da sam najružnija, ljudi. Tako je, da si najružnija, Hamdi si najljepša. Ja najružnija, bolje prolazim nego vi. Jer, znaš što ljudi, sad više provokacije, više se plaćaju i da ih proziva. Ko mali Rambo. To se znači duplo plaća. A jednom ću vam pokazati koliko sam zaradio na lutviranom videu. Ima da se sasari lutvica. Pošto ti pričaš da mi nemamo... Štiklaš. Pošto štiklaš pričaš da mi nemamo zaradu. Štiklaš. Ti nećeš svoju zaradu imati dok si živ životom. Vidim ja ti mene kopi. Čovjek te može kupiti. Možeš ti kopirat, možeš ti sve. Ali Pišo i Sero ne može kopirat mene zato što ćeš ti čitav život biti Piša i Sera. Moja publiko, izvinite na ovakvim riječima, ali doista mi je... Rekla sam vam, neću ih spominjati, ali stvarno ovo prelazi granicu, znači šutla sam, ko što ti misliš da ti mene možeš za pranje... Tako je, znači, nemoj slučajno da bi nešto propustila, sve reci što imaš, znači istresi se konačno, nisi se istresla već par godina, sve iz sebe iz nešto god imaš. Uskoro će biti snimak kako ću onoga glisticu za uho ufat, a i tako će i luto biti isto. Slušaj. Evo, uskoro će biti snimak kako će glisticu ufat za uho, ali on njima ne prijeti, znaš, i to će sve snimat. Evo, ja onda vam garantuje da će biti video. Ne prijeti, ali garantuje da će biti video, ba ja. Ti stvarno misliš da je policijska uprava budala da tebe sluša jednog psihijatrijskog slučaja koji je pobjegao iz ludnice i došao na YouTube, misli da je neko... Joj, što laže, stari. Koji nešto, ti si nula. Dalje, dragi moj, ja sam jučer nešto kupovanu, nisam ništa previše kupovala, to sam... Ja, vidimo. Ništa ljudi, sve najbolje, eto, htio sam ovo samo malo da podijelim s vama, mada je većina vjerovatno ovo gledala, ali ovo je strašno, znači užas. Sve najbolje do drugog Fidjela ili Lajvića. Pozdrav. Pozdrav za sve ostale koje sam zaboravio. Za Hamdiju i Izudinu isto. Hamdija i Izudina. Pozdrav. Znači, Hamdija i Izudina imate podršku od vas, Salka. Salko Čorin će isto biti uz vas. Ok? Evo ovako, ovo ću staviti kao dodatak, pronašao sam malo prije ovo, pa da čujemo i ovo samo. Jebem ti Hanifu, ja. Pošto diraš direktora tamo, da samo Hamda da te jebe Hanifu i jebem ti ono što te okotla. Sam što se Damir laju.